pasu-pasu tuna humalia. Parange akan adengan ido di halo mohon Tuhan Yesus Kristus anak kona burju nang boru na basa nani halo mohon di Tuhatai. Ringkas par minggu tu gereja mapege hata di Tuhata tapi lehon peleata daging tadohotan di pe. Parange akan adengan taubat pasti roha di Tuhan Yesus. Parange akan adengan matahari dahulu tadi jalani Tuhan marohana burju nasere maroha gabe pasu-pasu tuna humalia. Parange akan adengan ido di halo mohon Tuhan Yesus Kristus anak kona burju nang boru na basa nani halo mohon di Tuhatai. Ringkas par minggu tu gereja mapege hata di Tuhan